Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, uyu munsi mbazaniye umushinga uteye gutya. Murabizi ko mu busanzwe hari amakarita dukunda gukoresha, yaba aya makarita banki duha cyangwa aya makarita duhahiraho online. Urugero, hari ikarita yitwa Mastercard, hari ikarita yitwa Visa Card, ariya ma Smart Card yose. Murabizi ko ariya ma Smart Card agurishwa. Ariya makarita akoreshwa iki? Kuba tayazi, ariya makarita dushobora kuyakoresha duhahira online. Online ushobora guhahiraho ibintu byinshi. Ushobora kuguriraho ibitabo, ushobora kugurira kuri Amazon, ushobora kugurira ibintu byinshi cyane ushobora guhahira online. Aya makarita aragufasha. So ushobora kuyakoresha wishyura, tuvuge nko muri supermarché ugakoresha ikarita wishyura. So ayo makarita nako aba ari ubuntu. Ariko ahangaha muri uyu mushinga tugiye kubonamo ikarita ku buntu, kandi iyo karita mu busanzwe yaguraga $9.99, ariko ubu ngubu tugiye kuyibonera ubuntu. Kandi numara kuyibonera ubuntu uhita unabona bonus $1.25 kuko wiyandikishije ugakora KYC ukanasaba ikarita. Uti turabigenza ute? Ubwo nibwo buryo tugiye gukoreramo amafaranga muri uyu mushinga. Tugendane akantu ku kandi ntihagire ikigucika. Urafungura Play Store yawe cyangwa App Store. Niba ukoresha Android ni Play Store, niba ukoresha iPhone ni App Store. Uhita ujya muri search, usacingemo iyi application bita gutya. Iya kabiri yitwa Facet Global Digital Bank. Ngira ngo ni izina ryayo uri kuryumva ko ari Digital Bank. Ukoreho. Numara gukoraho umajije kuyisacinga ni ngiyi ya kabiri. Iyi Facet Global Digital Bank. Kuri get kugira ngo uyidownloading. Ubundi utegereze ibe downloaded. Tayari application imajije kuba downloaded. Uyireke yiyinstare. Nimara kuyinstara muri telefone yawe ukore open, uyifungure, uhita ukora allow. Hano barakubwira sign up with Apple kuko nkoresha iPhone. Hano hasi bakakubwira with email, Facebook cyangwa Google. Ngenda koresha sign up with Google. Nawe abari ukoresha niyo yoroha. Uyikoreho. Kuri continue. Iyo ukozeho nk'ibisanzwe nk'izindi application baguha ama email yawe yose. Ugahitamo email uri bukoreshe ukora sign up cyangwa wiyandikisha. Nyihitemo. Nurangiza ugera ahantu hameze utya, umanuke, uhita ukora kuri continue. Verifying email. Hano barakubaza ngo shyiramo nimero ya telefone yawe. Urahita uyishyiramo uhereye kuri 78, komeza indi mibare. Lego name ni amazina yawe. Ndahita nyashyiramo. Shyiramo amazina nk'ari ku irangamuntu. Hano turi kwiyandikisha. Ushyiremo itariki y'amavuko. Ndahita nyikubitamo. Ushyiramo itariki y'amavuko yo ku irangamuntu. Utazabikora nabi bikanga. Ego. Iyo ubirangije uhita ukora confirm. Majije kuzuza aka kantu uhita ukora continue. Bakakubwira ngo verify your phone number. Bakakubwira send via WhatsApp. Wohereze baguye kode kuri WhatsApp yawe. Utegereze. Hano baduhaye amasegonda. Uvemo uze ufungure WhatsApp yawe. Tegereze ko hari kode baguhaye, ngiyi bayimaye. Iyi niyo kode bamaye. Bakubwire ngo hold tight. This may take a few seconds. Bibe birarangiye. Hano bahita bakubwira ngo emeza amategeko n'amabwiriza. Uhita ukora hano, wemeze, wemeze, naha na hano. Byose ubyemeze. Numara kubyemeza watuvivuye ukore continue.
so bakubwire ngo settingamo pin yawe, mpite settingamo pin, nawe urasettingamo pin y'imibare 6 utakwibagirwa. Wongere bambwiye ngo nyi confirming barebe koko iyo nshyizemo nayibagirwa, bayemeze. Hano byakunze, bambaze would you like to enable face ID, njye barambwira niba nshaka kwenabulinga face ID, so ndayenabulinga kuko njye ndayikoresha. Muri yes, muri allow, ibaye enabled. Hano bambwire ngo earn a reward with referral code, ahangaha muhiteho. Aha hantu ugomba kuhitaho hano kuri referral code. Ngira ngo mu mishinga yose dukora iyi referral code itugirira akamaro, kuko umushinga wose uri butume baguha bonus. Iyo udakoresheje referral code nta bonus ubona. Niyo mpamvu mbanjije kujya gushaka referral code y'umuntu wanyeretse uyu mushinga kugira ngo nze kubasha kubona ya 1.25 y'idolari. Majije gukora KYC no kubona ikarita. Iyo referral code ndazanye kopiyemo hano, pastingemo. Iyi ni referral code y'uwanumiye. So wowe niba ushaka referral code urayisanga hasi muri video description. Referral code yanjye aba ariyo uza gukoresha nkanjye utumye umenya uyu mushinga uguha amafaranga, ukaguha n'ikarita y'ubuntu. So iyo umaze gushyira muri referral code uramanuka ugakora continue, bakahita bambwira ngo Hakizimana welcome to Facet. Hasi bakatubwira let's deposit fund buy your first asset. Cyo ndakora nago ndabigura aka kanya, uhita ukora kuri aka kantu uvemo winjire muri Facet. Hano twageze muri Facet application yacu, tumajije kwiyandikisha. So ikitagikurikiraho ni iki? Mu kanya ndaza dukomeza dukora KYC. Ese uzi ko 70% by'abantu bagura imyambaro ibahenze usanga bataberwa, ariko ugasanga hari uwayiguze make akaberwa? Ibi biterwa n'amahitamo ukora, uhitamo abajyanama ku bijyanye n'imyambaro. Igisubizo ni The Hackers Fashion, iduka rimaze kwandika izina mu rw'igihumbi kuko abazwiho kwambika uwifuza kuberwa wese. Niba utazi The Hackers Fashion kandi wifuza kuberwa buri munsi, ugereranywa no wiga science technique afite inzozi zo gutwara igare. The Hackers Fashion bakora downtown muri Chic, floor ya -2, umuryango B039F. Hano usanga imyenda y'ubwoko bwose hamwe n'inkweto haba ku gitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Kandi bisinzozi uko igiciro cyabo ni amakemwa. Basura aho bakorera cyangwa hamagara 078 60 55 69. Iyi nimero iboneka no kuri WhatsApp. So guys, twakomeje tugiye gukora KYC cyangwa verification. Ikindi kintu nababwiye, abantu mwafunguye icyo twita PayPal, ni ikarita barayitubaza. Dushobora kuyikoresha yo, akaba ariyo tuzajya dukoresha tubikuza kuri PayPal. Nako mukamenya. Aho ndagira ngo mwumve akamaro k'iyi karita tugiye kwaka. So twakomeje dukore KYC cyangwa verification. Uyituza hano ahangaha ku gaprofile kawe ugakoraho. Iyo umaze gukoraho ureba hano hasi ukahita ukora hano handitse click here. Iyo umaze kuhakora bakugeza ahantu hameze gutya, ugakora start. So hano bahita batangira bakubaza nationality, ni Rwanda. Cyo ni bisanzwe, ruzuzamo Rwanda. Resident address, aho utuye ubu ngubu urahita wandikamo Rwanda, Kigali, Nyarugenge. Bitewe naho uri urandikamo ibyawe. Nge ndandikamo Rwanda, Kigali, Nyarugenge. Employment cyangwa icyo ukora ukoreho. Employed urakora, wabaye retired, urikorera, uri umunyeshuri, nta gukora, uri freelance, urashyiraho ko wikorera. Self employed uhita ukora continue. Hano bahita batubwira we are almost done. Bahita batubaza kandi kabazo, what is the purpose of account opening at Facet? Uhita ukoraho, bari kukubaza ngo purpose cyangwa intego yo gufungura i account. So reka duhitemo short term investing, daily trading, arbitrage, bariyo duhitamo. Tukora continue. Urabona personal data turayujuje. Tugiye kuri ID verification. Kuri identity card bakubaza passport na identity card.
uhita ukora kuri identity card, kore continue. Akubwira fotora ID card imbere n'inyuma, kore continue. Allow. Ubwo biraza gusaba ko uba wiyegereje irangamuntu yawe. Uhita ufungura aka kantu, uhita ukora start. Uhita ufotora irangamuntu yawe imbere hayo. Bahita bakubwira ngo shyiraho n'inyuma hayo. Tayari gufotora irangamuntu imbere n'inyuma birasoje. Ubwo ni agace ka kabiri dusoje. Tugiye kuhita dukurikizaho face verification, kuverifia isura yacu. Ukore start. Scanning complete. Bamaje kunscaninga, bari kwanaliza. Tayari verification irarangiye, baratubwiye ngo you have completed all the verification process. Process yo kuverifia wayirangije. Cyo usigaje ni ugutegereza bakakubwira ko wabaye verified. Kore kuri OK. Ugategereza ukaza kuba verified. Iyo ubaye verified barabikubwira, banakohereza aka message. So tuhita tuza turebe hano kuri notification, dukoreho turebe message baduhaye. Baratubwiye ngo identity verification complete. Urabona ko verification isikunda nta kabuza, ako kanya iranihuta. Pfa kuba wakoze KYC. Ese uzi ko 70% by'abantu bagura imyambaro ibahenze usanga bataberwa, ariko ugasanga hari uwayiguze make akaberwa. Ibi biterwa n'amahitamo ukora uhitamo abajyanama ku bijyanye n'imyambaro. Igisubizo ni The Chris Fashion, iduka rimaze kwandika izina mu rw'igihumbi kuko abazi ko kwambika uwifuza kuberwa wese. Niba utazi The Chris Fashion kandi wifuza kuberwa buri munsi, ugereranywa n'uwiga science technique afite inzozi zo gutwara igare. The Chris Fashion bakora downtown muri Chic, floor ya -2, umuryango B039F. Hano usanga imyenda y'ubwoko bwose hamwe n'inkweto haba ku gitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Kandi bisinzozi uko igiciro cyabo ni amakimwa. Basura aho bakorera cyangwa hamagara 078 60 55 69. Iyi nimero iboneka no kuri WhatsApp. So guys, ubwo bamajije kwemera verification yacu, ikintu tugiye gukurikizaho no kwa applyinga ya card nababwiraga. Uraza ukore hano munsi. Numara gukoraho uraza uhita ukora hano kuri proceed to confirm, ukoreho. Nukoraho barahita baguha aka gatablo kariho information uzuzuze neza kugira ngo wa applyinge card. Bakubaze ngo state and region, urahita ushyiramo Rwanda. City urashyiramo Kigali. Address urashyiramo Rwanda, Kigali, Nyarugenge. Zip code urashyiramo 05. Ngira ngo aka kantu uburyo tukujuje murabibonye. Uhita ukora continue. Numara gukora continue uragera hano. Payment method USDT, your order, virtual card USDT, activation time ni hagati y'umunsi umwe n'iminsi 2, ariko mu minsi y'akazi kuyishyura urabibona bya bindi nababwiraga, ntago nababeshyaga, na $9.99. Ariko hano urashyiramo promo code kugira ngo batagucaginga ya mafaranga. So nararenga. Promo code ndayisiga hasi muri video description. Referral code ndayisiga hasi muri video description kugira ngo utaza kwibeshya. Utandukanye utu tuntu tubiri. Hari promo code, hari referral code. Promo code ikoreshwa mu kwa applyinga ikarita. Referral code ikoreshwa uri kwiyandikisha kugira ngo uze kubona ya bonus $1.25. Ako kantu karumvikana. Hano turahita dushyiramo promo code. Promo code ni space X. Iyi niyo promo code. Uri kuyibona? Ndayisiga hasi muri video description. Ndahasiga na linki, masige na referral code. Link uri bunyureho wiyandikisha. Niturangiza toto payment batubwire ngo ni 0, nagaraba kiri 9.99 hoya. Hano turi kuyibonera ubuntu, dukore confirm. Urabona ngo KYC submitted successfully. Igihe cyo kuyibona iyi karita, hano batubwiye ngo KYC submitted successfully. KYC irarangiye. Igihe cyo kubona iyi karita ni hagati y'amasaha 28 n'amasaha 48 ukaba wabonye iyi karita. So
twapurayinze ya kadi, ni ugutegereza. Ukimara kodaringa ikarita uraza ukore hano n'ubundi kuri kadi urebe, barahita baguha status y'ukuntu bimeze, bakubwire ngo ikarita iri in review. Barimo barareba information zawe zose kugira ngo baguhe ikarita. Nuko nguko biba bimeze. Ngira ngo bino bintu birumvikana neza cyane. So kwiyandikisha ni kuri yanabikoze, ushobora kugenda ukadownloadinga iriya application cyangwa ugaca muri link ndasiga hasi muri video description, ukagenda ukanakoresha iriya referral code kugira ngo ubone bonus. Wajya kwa applying ikarita ugakoresha iriya promo code ya SpaceX kugira ngo ubone ikarita batagucaginze ari amafaranga. Ibindi ni ugutegereza hagati y'amasaha 28 n'amasaha 48 kugira ngo uhabwe ikarita. Nuko nguko bikorwa, namwe mugerageze, uyu mushinga uri legit. Muwiteho, mukore, urabaha amafaranga. So ibindi tubonane mu zindi video. Niba ukunze iyi video kola share, like and comment. Ntiwibagirwe no gukora subscribe. So ibindi Imana ibane natwe. Ciao, hasta la vista.